kugira rero bashobore gushika ku ntambwe abandi bagezeho nuko tubazamura kuruta abandi. Noneho tubwire abatwa b'i Burundi bo ngira ngo ibyabura bivuga nkaho byo bikurikirana muri kariya karere, abandi batwa bo bafashwe bati nico kimwe bose babayeho kumwe. Murangendera mu Rwanda, murangendera no muri Kongo, bose babayeho kumwe, bose ahantu hose bari n'abantu bakenye, n'abantu baba batagira amasambu. Muri Kongo hoho baba mwishamba, urazi mu Rwanda ugenda Bugarama uraba ahantu baba, aha urenze kuruhwa uraba amazu babanywa. Yevre mu Rwanda ntibashaka kuvuga ubwoko, mugabo uriho ibintu mureka kubivuga, mugabo wo kwicarika hamwe n'umutwe ndazi ko tubikora nabikora ariko muganda ndazi ko ahantu henshi kubera n'abaza naho bababwira ati kirazira kuvuga ubwoko sitwe twaburemye. Kandi ikibabaje ureka kubuvuga basi washaka ukabuvuga, muga ntubukoreshe kubwira ukorera ikibi wundi, muga kureka kubuvuga, muga ukabukoresha ubwira ukore ushira uwundi ruhande. Urasanga mu Rwanda icyo kintu gihari cyuko abatwa banga kubavuga ariko bakabashyira ku ruhande bazi ko ari abatwa. Umuntu akubwiye ngo wamutwawe ntabagututse ni gitutse kandi gikoreshwa no mu Rwanda. Aho onya ni ukuvuga deja nimba jenda kubwiye ngo wamutwawe ugashavura, ni ukuvuga ko umutwa wamushize hasi cyane. Nimba bashobora kubitukana ni ukuvuga ko bari hasi. Je nakuze mbona ku ntwaro yo kubibagaza carazira kuvuga ubwoko bw'umuntu, mugabo ni n'abahutu bangaye bari muri guverinoma, n'abahutu bangaye bari mu gisoda, carazira ko babivuga, mugabo mu mikorere ya misi yose barabikora, barabakumira. Mukora n'imikirano Arusha mwavuze mwagabanye n'ubutegetsi mushingiye ku moko. Urabona mu Rwanda batangira kuvuga ngo bagiye kwita ku batwa by'umwihariko, hanyuma akaba ari bwoko bavuga bwonyine, ubundi bwoko batabuvuga. Urumva atari ikibazo ku butegetsi, kandi ku butegetsi bwari bwarafashe umurongo wo guteza imbere abaturage bose butabavanguye. Yego mugabo barashaka guteza imbere abatwa kubera bategeza guteza imbere nujya munyagihugu ari hasi cyane. Naho tuvuga ko ari umutwa, ushaka kuvuga ati umuntu akenye cyane gose, umuntu akamuduza. Kandi noneho no mu Rwanda haba imishinga ya bitirira, umva bavuga ko arabasanga butaka kugira bareke kuvuga abatwa, mbwa nico kimwe ni bajye nyene. Sinibaza ko ikibazo cyo kubivuga ari cyo kibazo gikome, ikibazo no kubitaho. Abarundi bajya mu mikirano, abatwa bari bafite abantu babahagarariye? Ntibari bafise abantu babahagarariye, mugabo mu gihe abandi baravuze ati ntidutegeza mu gihe tuvuze umuhutu tuvuze umututsi kubera ko umutwa tutamushiramo, nabo barabashizemo. Ivyo biharuro tubishiraho kugira tuzitire wa muntu mubi ntashobore ntaronka ukuntu ashobora gukumira abandi. Nyine aho tuhagaruke gato, ibibazo by'abantu maze igihe kinini gukora ku bibazo by'abatwa. Ikibazo wenda cy'amatsiko, ubona ibi bintu mukora byakozwe Burundi byo gufata ibintu byose ugasanga bagabana bahereye ku moko, bakajya mu mikino bahereye ku moko, ubutegetsi bwabuhereye ku moko, ubona bidashobora kuzamana amacakubiri bya bindi byo mu Rwanda, ubona atari byo byiza ahubwo? Nibaza ko atangorane mu Burundi ubu biteye. Bakina bivuga abantu bamwe baravuze yuko atari byiza bizotera amacakubiri, ahubwo ubu niho ubu kuvuga umuhutu n'umututsi nta na kimwe bikivuze. Uburundi bwategeza kuja imbere ukavuga ati ibibazo byose twagize byari bifatiye kuri ayo moko, umuti w'ivyo bibazo nawe nyene utegeza gufatira kuri ivyo ku moko. Umva amoko ariho
tuyavuga tutayavuga ndamenya ko ujya ari umuhutu ndamenya ko ujya ari umututsi donc nta kamaro ko kubihisha kubera ikintu naho ugiye kugikora ugihisha nuko haba hariho ibindi bintu kandi ntuba ibintu bitagiye ku mugaragaro bizana izindi ngorane nibaza yuko iyi myaka 5 duhejeje ntacyo byadutwara nta ngorane gushika ubu nta ngorane turabona yabaye ihagaze kuri ico ku moko ikibazo cy'amoko cyararangiye mu Burundi nibaza ko carangiye Nshuti mwakomeje kudutega amatwi rero turabashimiye turabibutsa ko tuzabasubiza amabaro yanyu menshi mukomeje kutwandikira mwishimira iki kiganiro naho kuwa mbere utaha no muvandimwe Munyarwanda ngwino shira kubwoba